hapa kabisa ni bakomando tuko nabo. Ibihe byiza kuri wowe ufunguye ine video, ndagira ngo nguha amakuru agezweho muri iki gitondo, amakuru ari kuvugwa ashyushye cyane utagomba gucikwa. Ubu ngubu tayari tuvugana M23 Uvira ifite mu biganza ndetse n'ibindi bice biyegereye. Abarundi bagumye gutsindwa, mbibutsa yuko hari amakuru nari narayembabwiye ajyanye n'iby'indege yahanuwe. Hari havuzwe yuko hari abazungu batatu, bamwe barokotse undi mwagapfa. None ubu ngubu hari video yagaragaye muri iki gitondo igaragaza abazungu batatu barokowe na bamwe mu barwanyi ba FARDC, kandi biravugwa neza yuko umuzungu waba witabye Imana yitwa Jean Claude, ni umurundi afite ubwene gihugu bw'abarundi. Bivugwa yuko nawe yarasanzwe ari umurundi, bishatse kuvuga ko atari ba bantu b'abacashuro nkuko amakuru yabivugaga. Ubu rero uwo Jean Claude akaba binateganwa yuko arashingurwa hariya mu gihugu cy'abaturanyi cy'abarundi, kuko yari afite ubwene gihugu naho afite n'umuryango. Bivuga ko n'umugore we wari hari. Rero urumva ko ari umurundi, kandi amakuru agezweho arimo aravugwa nuko izo ndege zimwe muzara, iyo ndege yarashwe ni indege uri mu bwoko nyine zino ndege zijyana ibikoresho ku rugamba cyangwa ziba zigiye gutanga support. Bivuga yuko n'izo ndege ari cyo zazigiye gukora, zijyanye support ku rugamba, zishiriye abasirikare bari ku rugamba ibikoresho byo kugira ngo bagumye kurwana na M23. Gusa ubu ngubu tuvugana uwo murundi we yamaze kwitaba Imana, na orere y'uburyo azashingurwa byamaze gutegurwa, kandi azashingurwa ku butaka bw'u Burundi. Abo basigaye bo ntabwo turamenya amakuru yabo, kandi ari nako nkomeza kubabwira amakuru yarayavuzwe n'umwe mu bavugizi ba M23, ubwo Wiringoma yavugaga yuko bantu baturage bo mu Burundi, babyeyi mubwira abana banyu, cyangwa niba mufite abana banyu muzi yuko bari kujya ku butaka bwa Kongo kurwanya M23, ubu ngubu mwatangira gufata amafoto yabo nabo, ndetse bakabohereza amafoto yabo, kuko nta numwe uzegera asubira hehe mu Burundi ari muzima. Ayo ni amagambo yavuzwe na Wiringoma. Rero guys, mugende namwe mutangire musengera abarundi, musengera abana b'abarundi, abasirikare b'abarundi bari kujya kurwana na M23, kuko yo nta mikino ifite. Iravuga yo kiri ku butaka bwayo kandi irimo irarwanira ubutaka bwayo, naho abaru gisirikare cy'u Burundi ntabwo bazi icyo kirimo kirarwanira. Niyo mpamvu rero urwana ari mu rugo biragoye ko yanatsindwa. Ibyo nibyo Wiringoma avuga. Nta musirikare n'umwe w'u Burundi uzegera usubira mu Burundi ari muzima, bose bazasubira mu masirikare. Ayo ni amagambo akomeye Wiringoma yabwiye cyangwa yatangaje aburira abasirikare cy'u Burundi. Ubu ngubu intambara irakomeje, Uvira M23 ikomeje kwatsa imiriro ku basirikare b'u Burundi. Ntabwo ibintu byoroshye, kandi tukomeza no kubabwira amakuru y'uko Burundi nabwo bwamaze kwitegura, buraho bwiteguye intambara, wazarindira hiteguye intambara. Gusa uko bigaragara M23 igumye kubacanaho imiriro. Mugumye musenge, kandi guys mukore subscribe kugira ngo mutazajya mucikwa n'amakuru nk'aya ngaya mato yihuse kandi agezweho ubutakuye gucika. Iyi ni Twiki, turi kumwe, ngende Sayinzoga, ndabakunda cyane, mukore subscribe.